kan video nun hung bera khan Christmas urlok zana in thanara thlak tak chanchin kan soi to a Christmas te lo nai taboka tun tuma kan video po hian Christmas urlok zana thil thengra thlak tak dang chanchin kan soi le dona ngai thatu ten ngai nomin ti nge kan be se December ni som hi le pali sang hi le pariat ania Los Angeles County pakhat Covina anti muna cheng tepo atuk loka Christmas mang turin anin po cha mupa tun ma tonga lo ti fo to angin an khopui po moi takin an chei boka dole chen na in zong zong po amoi ta hle mai he khopuya cheng chung tin tepo an lim tlanga urlok zana an hun man dan tu te ruwa manin an buai map loma urlok zana lo thlenga he khopuya cheng chung tin ten an tiang bokin Joseph S. Ortega te chung kwa poin hemizan hian an ina chung ko kimin hun limom takan manga. No pang zong zong nen hemizan hian Joseph atina hian an chung ko member somhi pangalai anom. Lim taka hunan man lai mekin an kongka suranin kik data. No pang zinga pakhat may chekumriat mi chuan kongka chu phut takin avahonga. Kongka ron kik tu chu Christmas putar ani ti afriat chuan alom hle maya. Mase alom na hiavan reilong te reng em. Chutia kongka an hon rual chuan he Christmas putar hian. Kongka ron hon saktu may chanaw pang kumriat mi lek chu. Laina na telhaw lawin asilay kian chuan a kap talngal topa. Heminu hian in chunga omte chu apong ka le chiama. Hei hi la du tok may lawin may alka chuana. Flame thrower an ti mang chuan in chunga omte chu apu le chiam boka. Ti chuan he Christmas putar nung rong tak hian Joseph te in hi chua san le ta ane. Joseph te chung ko zinga atam zok hian hliam an torawang le an thi awangin he Christmas putar nung rong tak hi zui thei ponom talawa. Hemizan hian Joseph te chung ko member pakwa lai athat. Flamethrower mga be telan ni awang hian Joseph te in po kang na salhea. Chutia an trenom te in kang talwa lu an mu chuan Joseph te trenom chuan rong takin Fire Department phone zui nga la. Kang chan tu pol po rang takin aron thleng zui boka. Joseph atin hi akan nasat awangin kang thel tu somriat setin. Daka khat le chan ve an be nuwa an thel mit thei frama. Khatia Joseph ate chung kuwa in be an to lai khan. In chunga om ve mei che pakhat. Kum som ni mi lek chu an tuk vera lo zuang chuak man lawa. Azuan chuan hi asan dewa wangin akiar tiru aso cheviu mai boka. Liam na tak tuar chung hian an trenom te na lo vatan luta. Heta trong hian an chunga thil thlen dan rat thak tak chu police te lo varil mana. Police te porang takin Joseph te na hian aron theng zui ve ta boka. Ma se poi khoi tu Christmas putar thuama in thuam ero aron man tabik suang lo. Me al na sa tak an trel mi nu chuan Joseph te in chunga police te chun valut ta a. Ruang pakwalai an vakmuwa. Pakhat pheisu alo kan chiat ne mawangin tunge ani hriat mai thei ani lawa damdoi lama mithiam ten aha an endik na tangin tunge ani an thei ta sau ani Christmas putar thuama in thuamin atha ta zinga hian in nei tu Joseph le nupui Joseph fa papa ni le afanu pali ba ka atupa kumsom pasari mi an tela vane thak takin kongka wa hon tu ber mei chanau pang kumriat mi Katrina khachu adam chuak lau thung Katrina hi amaya ka alonia akap tu hian no kap thoi lawa amaya liam na tak ero tuar thawa adin hun ero ngai tuam ani fran lo hemizana in thanara thak tak thlenga wang hian no pang som pathum lai chu fasha siam ania anjinga no pang pani dang po anu emo apa emo nei lawa siam anni bok ani Poi khoi tu hian Christmas putar thom no ain belawangin tunge ani hriat thei ani lawa Joseph ate chung ko zinga dam khosuak te point tunge ani an soi thei bik lo tual thana thlen reng hian an tha tak te laina na yemo an thian nai tak te mo an bulvelami te hi thu zofia masak ani deuh dal thrina police te point Joseph ate mak palui Bruce Jeffrey Pardo chu thu zofia masak ber tula an hriat awangin Pardo omna chin chu an chui ngal ta chat renga hetian mak palhui omna chin an chui masak berawang hian an mak palhui hi tual thatu ani an ringal bur tina poni chi lawang engem botak an hena tronga hriat thei anin be sei wang zok ani ma ome
Joseph Mark Pahlui Bruce Jeffrey Pardo hi San Francisco Valley a cheng ania kumsang hi le pali khan Joseph Fanu Sylvia Ortega nen anin tonga kumsang hi le paruka anin nei zuita kha ania ma se hun engemaw chen anin nei hnuwa an nu pain kara chan thrang awangin in hmu thiam lo na an nei chho tona anin hmu thiam lo na bulpui ber pakhat chu Pardo hian anupui Sylvia Ortega nen hian banka joint account hon adu lawa hetatang hian annu painkar akhitrana thil hote te a anin bakkai chowa thinrim na tur anin zonsia ke moti mai tur khopin annu painkar chu anwam lo chhotran taviu mai ani ti chuan kumsang hi le pariat aron her chuwa meu chuan Sylvia Ortega chuan apasal Pardo hi nei chun zom zel tlaka angai talawa ti chuan intren arotta a Pardo hian pomchi lo ma sela Sylvia hian intren adu miaw awangin kota an thlenta a kota chuan lekha poimo hrang an han ti fela ti chuan official takin annu pa chu an intren ta ti an nem ngen dun ta a hetia intren na lekha an ti fel hnu atanga rei lo te December ni somni palizana Joseph ate chu kwa hian be an to zui ta ka wangin an mak Pahlui Pardo hi rin hlel masak ber tu te zinga mi chu ani ve tho ome police te chuan Pardo omna chin an han chui zunga ama chen nei na an wazonga ma se alo lo omna tura han ngai tu le wanga ato pa chuan a una pa in lama om mial da lo mo tin an fakal le a heta hian Pardo chuan wa mutange ya ma se thu zofia chi zia zang alo ni to lo silaya ka hlum alo ni ve tho mai Pardo an wa mu na mun hi Joseph ate na tonga mel som thum lai hla ania hetia Joseph ate mak pa le zel ka hlum ani hi police teril rupo appointment viang mai ma se Pardo ruang chu chiang zo kan han enfia chuan ama le ma alawin ka phlum ti an thre theita a heta tang hian police te chuan ngai tu na thar an nei phata a Pardo hi Joseph ate chung ko suat tu kha ani thei mai donin an ring ta ani Pardo taksa anan enchian hnu chuan Pardo kut hi mei al satakin na kan na hnu ma an huta a heta zet chuan Pardo hi Joseph ate chung ko thatu ngei ni nan ring ta a chan chu Joseph ate chung ko kha silaya ka an ni ba ka mei al satak phu chuan a man ruwa flamethrower anti manga be an ni thu kan soi to kha hetia Pardo kuta mei al satak kan na hnu ma an hmuta ka chuan Polisian Pardo hian Joseph ate chung kwa abei lai khan ama le ma po ai hliam pal ni nan ngai ta a heminu hian pona Pardo motor ni nge ya an hriat chu an han en chiang vele ngala Pardo motor chunga hian Christmas putar thomno po an wa muta nge ya tuna zet chuan engkim hai rual lovin a chiang ta le mai Christmas putar thomno an mu ba ka Pardo motor chunga hian silai an hotel boka silaya hian amu alom tolo nge bok ane police te soidan chuan khatia anupui hlui te chung kwa abe hnu khan Pardo hirang takin anupui hlui te na train atlan suaka athom hak lai Christmas putar thomno chu phel sokin athom pa ngai ain bela akara chuangin atlan bo tawang fanga abek chunga Air Canada ticket an huwa wangin Pardo hi Canada rama tlan chia ta tum ni nan soi boka Canada rama atholu ma in auna pa in lam apan phota heta hian ache dan te ngai tua letin ai ngai tua lungpua ma ama nunna alata mai ni nan soitel bok ama Pardo ber chu thu zofia thei ani tak si lawa chuan engwanga nu pui hlui le achung te chu bei ta chiam nge ani chiang taka hriat thei ani talawa ma se police te roin anu pui hlui Sylvia Ortega in athrenta ka wangin Pardo hi lungoi lo hle a athin rim nu tuk chuan anupui Sylvia Ortega le achung te hi abei ta chiam ni nan ngai Sylvia Ortega chunga Pardo lungoi lo na chandang le pakhat nia lang chu kumsang hi le pariat khan court chuan Pardo hi anupui hlui Sylvia Ortega chu $13 sakhan zasari somriat panga peturin atia hei hi Pardo chuan khing le tin anupui hlui chu anu le pa bula akhosak tho awangin Thatin tran pui na pek atu lo thu a soya ma se ko chuan a thu soi le adu dan hi apom sak talawa hei hian a thina tirim zuala anu pui hlui le achung te a tha tak na chana po he thil hi atel ngei ni in police te chuan an soi bok ani